guys, jadi hari ini aku berangkat ke asrama Gunung Sitoli. Ini lagi nunggu mobil kita. Jadi hari ini adalah hari pertama aku asrama bersama Bung Ucok, Bung Reva, Bung Rido, Bang Pop. Sambutannya hanya sebatas roti dan kopi mocha. Kopi mocha rasa durian. Nampaknya ini lagi galau. Haba Afrika nou aangereigen Vefu bede na satwame Lelate na merito umene Lawa kegu alui wahalewe Mofane tenga sagetetane Ure tenga sifabale Mình đã ở bà hồ lô hi hà lơ Mình phát thoa đã xa xô ghi nơ thơ Ô si đào à hơ Sang nghi lê bà mô Với bù si đơ đơ Phu lì đô xa Sambale alwa jino tafatune Mofane tenga sage tetane Ure tenga sifabale Mendao babolohi halewe Fatwana sa sogi